Kardom dan marli tum kadok we pantaneli video long kelang tum han ansita me choro parlo pini abangke isi bad habits mate ilitum EBe Kahingno koson se ke chi iriji ma pula hedi isi hinia tips se than pon lona la bangke ke chengsi bangke hedi jong si ilitum bad habits chi iring tunglo plote la bangke number 1 abangke pisi ke claim ning mala bangke make it invisible EBe Kahingno pen hedi pathek long le datang po ilitum bad habits ke itum ke chu ki juna pen ke chenglok ilituma order dur pen ke chenglok chingki che than punon lifestyles punoi ladak bad habits do pik lo at least nili pupe det lo la hai pen anseta me I make pen hedi kapat che hello ye phan bangsi first bangke bor inang po la pen second bangke make it unattractive ilit chi iriji plot hedi ili ke claim to thede je phan la so EBe Kahingno bang hedi unattractive onak po imain long se hedi lang no lake la so bostu le ne cholo jun lo plot ne ke la son po hedi palang no mane demerits ali sa bang le hedi padingoi hedi nangli la so bad habits bang avoid thek po la pen third bang hedi make it difficult la bang ke la so bad habit hedi Kahingno habit ke claim to je phan hedi pasung krung noi non lom ni la so bad habits bange claim long pin lo ki claim ji pusita mi ki long ji phan sung krung ti pujat hai la son hedi pasung krung noi kali te ko nani visible pamande da son noi hedi mane pasung krung noi ke long ji phan mate ki claim to ji phan pasung pik non la pen last but not the least make it unsatisfying la bangke mane nangli la so bad habits claim pusita mi nangning chepang sam se dat noi mane ining sam se atarika bang le claim wrong noi hala bangke tasi nangli tum pusita me analyze noi la pen jongsi good habits bad habits mate la high habits alam charlie ji pulse isia kitab do hedi la atomic habits po hedi James Clear kitab ke top do nangli tum posita me details por he noi la penchini ik po la se la so video ning dok plote like comment share pic noi don marli tum do me thak me kurwang thu